Hi guys, balik na pug ko. Yeah, same place. Akong gitagsa-tagsa ang akong koan shout out sa akong tiya. Unya dayon ang akong suga is natural sunlight from the window. Unya kay hapon naman, alas 5 naman sa hapon sumuna. Mapitas ang akong dagway during the pita. So, ako sa pultahan mo the best. Ako makita nga the best angle kay nga ring dapita nga lapit sa pultahan. Lapit sa pultahan inya din di ba kita nga akong background. Unya dayon nindot ang light into my face. Anyways, I'd like to make a shout out sa akong tiya nga nagpadaan. Dagan kay siya gipadaan. Guys, as in I am very happy. One of the things, basta matiguang na ta guys, muna atong mabantayan nga bagtugad na ta. I don't know, but I think it's natural, no? Di lang kay mahadlok na kung mamatay. Siguro kung mahadlok na mamatay. I've seen so many deaths. Sa akong trabaho, daghan ko nakitang kamatayon, nga matay. So, I'm not afraid anymore of death. My own death. I'm not afraid. I'm just afraid of the sins I have made. Nga I'm so ashamed to face God. Kaya I'm so unworthy. But I hope I will be forgiven. But anyway, daghang ma. Anyway, tiyo, thank you so much. Padre Pio nga kuan. Padre Pio nga I can put in my wallet. Pray, hope, and don't worry. Ingon si Padre Pio. So, thank you so very much, Anitia. I really appreciate it. So, Padre Pio nga prayers. I really appreciate it, Tia. Thank you so very much. Unya dayon kani jud. I really like it. Companion prayers. It's complete compassion prayers. Compassion prayers of Saint Anthony. Companion prayers, a guide to prayer from the companions of Saint Anthony. So, Litany of the Lost. Dagan kayo. I will make a detailed koan basa niya ani pohon guys. Ako lang nang i-post because lipay kay kung I've received this. So, salamat kay Tia. Muna i-post na ko. And this cloth has been blessed and touched to a first-class relic of Saint Anthony of Padua. So, na-cloth diri guys, oh. Thank you, Tia, Salome, Maria, and Uncle Dave. Thank you so much.